Akiaria ari mwena wa Gitambaya Ruiru hindi ya urugurio wa mihango ya waki wa barabara iria thuku no hoyani wa tucui kuri ikundi ngurani, Ngabana wa Kiambu Ngabana Wamatangi ni arekereirie maruru make iguru rigi mwigarurire wa ũteti wa kaunti ino uria augite ni ũtete mwerekera na kuhumba kaunti ino thoni maitho-ini ma muingi atongoria magiikania ciara maitho. Mbona Kiambu kila saa tukienda kupata amani unasikia mtu ameenda kutukoroga? Mimi niwaambie watu wetu wa hapa Kiambu, na nyinyi mkitaka tushinde, tukatae, tushikane mikono, tuseme ile kitu tunataka ni maendeleo, na tusiogope kumwambia mtu ukweli ama namna gani. Na mtu akisimama kuleta hiyo mambo ya kugawa watu, mambo ya chuki, mambo ya uongo, tumwambie wacha hiyo yako wewe naye ama namna. Arauga ni kiha kuona atongoria a icigo ingi cia bururi makinyitana na gutindika ndereti cia uthii wa na mbere riri Kiambu maratitimurana na ũteti ũtarĩ kĩharĩro. Kwenda mũndũ ũroka gũtũhorithania gũkũ gwitũ. Hatutapiganishwa tena hapa Kiambu. Tumekataa kupiganishwa. Andu a Nyeri makinderie Nyeri, andu a Nairobi makinderie Nairobi, andu a kuria konge maikare kwao. Tusemanagie tukiaria ajenda cia bururi. Ndio mimi nasema watu waache hii mambo mengi ya kushinda wakikoroga hii Kiambu. Kwani hii Kiambu tuko na nini? Na nchi nzima imenyamaza. Ikiwa sasa wanaangalia mbele, hii miaka turudishi na tufanye kazi. Wale watu wanataka kuendeleza hii kaunti yetu, tusimame imara, tusikilizane. Huu ni wakati wa kazi na mambo ya siasa hakuna. Ama namna gani jameni? Wamatangi arauga haranio ici no itume President William Ruto egucie gwikinya kaunti-ini ino kuruguria tabarĩra itiganĩte kuri muingi kumana na inegene rĩrĩa rĩhandĩte guku na kuma muingi ũtungata ũrĩa ũmagĩrĩire. Urugari wa mbara cia ũteti kaunti-ini ya Kiambu ũkoretwo ũgĩakĩrĩria ma MCA, ũtongoria wa kaunti na seneta wa Kiambu magĩũkanĩrĩra igũrũ rĩgiĩ ũkinyanĩria wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Nĩ ngũruta version 2. Ithe ndiana version 1. Ngiuga Ngabana Wamatangi. Nĩ ngũruta version 1, version 2. Mũndũ arĩa mowĩra nĩ ino. The Juja Declaration. Tukisema unatuonyesha. Ukisema umejenga nursery school, unatuonyesha. Ukisema umejenga hospitali, unatuonyesha. Sababu mahospitali zetu na inyuĩ nĩ mũĩ. Mathibitari maitũ-rĩ, ũrathiĩ ũkerwo kuĩre mũrwaru irio. Gũtirĩ ndawa. Tiguo. Nĩ kũgũra mũgũraga. Na mũndũ orio-rĩ, agatũma MCA nigetha agũcokerie we, tondũ nĩwe ndũngĩcokeria MCA. Sisi kama MCAs wa Kiambu tunataka amani, tujenge Kiambu. Wakati hata kwa nyumba baba na mama wako na amani, hata watoto wananona. Tunataka maendeleo ikuwe wapi? Kiambu. Ichumwa ni majority leader National Assembly. Na hapa Kiambu County tuko na majority leader wa Kiambu County ni huyu Oseke. Sasa yeye afanye kazi yake na sisi tufanye kazi yetu. Wale wachache ambao wamekuzingira pale, ambao wamekujanga na kuzunguka huku, kuacha kama wamechafua na kurudi pale Nairobi. Siku ya leo tunakuuliza president wetu, disassociate yourself with these fellas, kwa sababu hawa watafanya watu wa Kiambu wakuchukie bure. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Kareithi wa Munene. 1 million Kenya shillings.